Углоны амыр мындык хүндэт мане радио сонсукчат. Монодринго углоны мындыт. Тамчиин дасанай 200 найын жылы зорюлжы унгыргыжы байныгачет студияцо Байырмажансанова авиа болгокчу Агван Балыков. Зе монотаны анхарылды увур зоохе нютагас түүхэшэн Тамчиин дасанай түүхэр сонирхадык Бизьяев Виктор Владимировичты холво барихымне харинтыхыт буряды мыдайжы сытхульчин Николай Dabаевич Батмаринчинов дамжолгадымне орылсыха. Зе Виктор Владимирович байну? Бән. Зе сән байна? Сән байна. Виктор Владимирович Тамчиинне датсын мұно жыл 200 найын жылыңға ойын байыр тымдығылжы бәйін қайымда тігі танырыға үні ехі очырар амаршылжы бәйінет. Байырла. Виктор Владимирович бидам үтжевайны тамне одол бухуй түүхэр концерт Тамчиин дасанай бушаймаз ехы сонирхадыгыт хуни мүдэ гуйым мүддігітігіж мүдженет тіхде орынго гэ таласын Тамчиин дасын тухайға гэт нымылта орулжы хор жүгітті. Болхолда. Студия сотне Николай Dabаевич байну? Байна углоны. Байна самыно. Самына. Углоны салбын лама наймың цагас хойш түүхэни ехы топшыхынар хор жүго тіхдені Николай Dabаевич юныңға Тамчиин дасанайга хамбы ламаныр тухай одал топшар хор жүго ба. Алғаденіп. Тіхід танай талас басыл таныр орынго талас инығы ехы нула орылсын байныға чет. Холын орынға хамбын көрек қылғы олағына кәнәсіна юймапты негудырош дұркер ұшимапты әгеті. Намда ехіде сағып еп. 40 минут олау? 40 минут, аха. 40 минут сатына папыр ұзылды бақтыға. Хамбын көрек қылғы олағына нің тұрың Хатан олсын қылға естаймабды. Нен тұқай юнда қошың тұқын бір жүгітті бұшын кәйвәдік. Монголы неос тапсынды шүшін кәйвәдік. Хатан олыс тұқай үнчіне қошың юны заң. Хатан заң кәді. Тұқы дейқа арсың. Монголдан заныға дондан еқа алдақ соты заң. Теге трендересе хыды дөрвің юнығайлындың тегет саашыдың Гамбаев хамбалама, Банин хамбалама, Аптолымны хамбалама, хамбалай Ванчков, Сандалы хамбалама, Нұрегегет Балтин талғылағыны хыдың хамбал емек арқыда санаса отқыты бәға. Теге трендересіне мана ю сылыңғы дәргерде вайырлады нұршыне егеде егі соғды қарсында ноты бұшығындарын қайбеді қылда. Теге мана баряден тоғы бұшықтарын қайбедік. Юндер ламбатырені емден бұшсын сылыңғы баряден тоғы ноттер бічеқыңда пескідері үшін қайбедік. Хаттығындың мәңгі тұрғандың тұшығарыңған ұтты ереймігі жүттігет. Дарымдан мәңгі даланды болғыт жөді бәдік. Тігет хана заптайын болмы дейсіп нұрек. Гән қошын тұры бұшығыдері бічеқымда пескідері тігет өшін көйедік. Мәңгі наймындың қошығарыңған ұтты бұшықтысың бічеқымда пескідер. Зоу ерет шақу жөлі болын қайып тігет атығындыңын дейірсер тігет өшін көйедім. Сықы бұшын көй. Тренинг деген мәңгі нәміздің құршасы өнер шақуға қарағыттыр мәңгі дұрғандың дөші қарың оңылы болған. Деген үні асотыл қара дедік. Яқыда үні түрі ұнытын ашаға жереп кеді мәне қаттығындың. Түрі өйді Монголды еқі ел болсын халқы дәрі. Ет қылқыды балға егет датыр Монгол вәні көгіде ұртылымны тему. Тегет Монгол халқа дондымны вәні. Бұтныршыны ары Монгол, ары халқа болды көпте. Тегі дәрі бұтныры Монгол ұрындымны ұрды дарым дондыға еңден мұны халқың Монгол олыс дәрі. Тұдындышын түрі мәңгі дұрғандың дөшадану дар еқі ел олсын еқі дұмбырыл текірігін өді қайму. Мәңгі дұрғандың дөшіңімді
халхын бүхий найд цоолорж будын шатныг мунон тэргээд арсаа клевел государственной религии болгож будын шатныг гэлэн ламыг хүн тажтайдла мин ламнара дайсан юу найдтай адлыг тийм юу хоол гаргацыг и трендерсээ хүндэн юу пачот их юм тийм их болгож лам одоноодаа тэгээд сажин юу тавьсан тэр онуудаар халхын түшэт хааны гомбодоргийн хөвөн санаабадрыг монголынга юу шарын шатны юу талгайлаг чуулгад өндөргөн гэж хатман төрсөн тэгээд сууд гарсан гүгдээ тэр онуудаар л тэгээд манай юу хатгамдон наашаа гарч ирэхээр будын шатнтайгаа гарч ирсэн байхаа гэж ойлгож болохоо юунд хөдөө манай хатгамдон ихэнхдээ юуны хоочнтэр юугаарэ түүхээрээ Чингис хааны авганар гэж тоолдог байсан манайш бол тэр Монголд тийм л тоолдог явдаг тэр л тоонда тэр дасаг барьжсэн дануудаа дөргөдний хата явдсан дон тэгээд нүсний аргагүй их борхон машин наманда ордон борхон машин нам наашны асууж тэгээд эндээ ирэхэд хөдөн олон юутэй болдорэ Ананьях гэмбэрлэл тийм балхай ястай байгаа гэж санагдаад болголоо. Тэгээд цаашны хөлөө лопсон жимба ахалтай хамбалама өөрөө тэр хүний бүсэн нэг бүсгэн манад юунд манай барайт би мянга далондон 98 онд эрхүүгийн губернаторт бүссэн бүсгэн тэр нэг өрөнгө тэр дасан юмнууд тухайга бүссэн тэр нэг отчет какой нэг захан. Тэрэн дээрээ тэрчин тэр гараа тавих дээрээ доорн тэр дээрээ отчет авчихрээд доошин гээд доороо хүн бүшээгээд тэр гараа тавина гүгдээ. Тэг дээрээ хулн нурын гөлөн лама ловсон жимба халдан 78 настай гэж тэгээд гараа тавьсан бүсгэн би тэгээд тэрийг бодоод үзэхэд өөрөө тэр юугаарэ бүшээ юм хэлээ номны санхад барайд өөрөнгөө тэр барайд ясараа гэх юм тэр юу нэгнээс хүнч төрх дээр нэг настай нэг үдээ тэгээд дээр нь тоолоход болсол доо 11 оны байгаа юм гэж тэрэгэн тоолол далон онэня хараад юу 98 далнэн тэгээ болсон хэн 11 оны байгаа гэдэг ойлгож болох бар жилтэй байгаа юм гэж хэлдэгсэн. Тэгээд тэрэгэн бас жилийн гаргачихад болох юм аа дээ. Дөрөөр хаштай юм. Тэгээд тэр л онотар хатгалдаа бар жавны. Тэр чин тэгээд түүх дээр явахад өөрөө манайсол тэр өмбөрн сая бол тэр хоочн тэр ховрог юм явсандаа лам явсандаа ночин тэтнэршин болтоо хөлдөл байдагсан. Ловсон юу ахалдан хамбалама 20-наас хөрөнгөөр хамбан хүрээ тогтоосон юм гэж бар жилтэй байсан юм гэж тэрний хөлдөг байсан. Тэгээд тэрээр нь тоолоход өнчний өөрөө гошаад онодаар босч ирэх дээрээ уртаасаа Багдын гэнэ нам сарат бости хадня тэр бости хадня босхог где хадня тэр багшня хэмбэлэдэ солонгодомне тэгэхэд нэг тэр гадуулан хань үртэй ламгай байсан ламхон тэр хүн чинь насаварчоо тэгэхэд манай хүн урд Багдын хүрэнд нам саржсна нутаг дээр ламгүй болчиход тэр наашаа яарж байгаа их гарсан. Тэгээд тэр гархагангаа урдтай багш тэр хүн багшны хэн болоо час лопсон намжил гэж байгаа юм. Мөргөн лам гэж. Тэгээд тэр багшингаа нэртэй болоход тэр шиний өөрөө жимбо байгаагүй дээ. Тэгээд багшингаа нарыг давхар болгоод тэр лопсон намжил юу лопсон жимбо гэдэг явна гоо манаш болтар. Одоо энэ чинь тэгээд гардаг юм.
그런데 어쨌든 들어건 되게 하랑카양 바터저 너가 사히스나 너가 가봐 되게 또 막신 넘노 달은 바가 임업대 트렌드 너가 남아와리 그저 어로 같네 들어보면 송어로 가다래 어힌 텐디리가 갖다 버려 갖지 쓰임 그죠 이 막신 들어 ямар 그도 원래 허브로 따다슨 들어 ямар 남은 이거 되고 레데리자 막타도 해놓고 대그든 들어박신 트레이닝 하랏 발등 감마사 히오스테 양근 허브록대 요 발등 감마사 히오스테 다슨테 올 양근 허브록대 하대야 하시게 알심 그죠 그래 도고도 하다 헐도 줘야 되고다 되게 뜻인 나사가 하대래 힌든지리 그 앞자가 하대래 스헤르가 그것은 들어 신여 우리 고사도 명거 달원동 고사 고시모 고신는 건데 뭐 나사가 지레 들어 왔다 들에 나사른 달 허르테 들신여 아르본 나임 티달 이제 나가 알리 아르부이 스티도 나사가 지레 되게데레 들신 들어 아르부이 하리 호른 거에 한번 거래 딱 탔은 거 흔 들어 왔다 이게 달 헛 들어 고성 언들 가지레 하다 그 절배 산다 큰 발려 하리 스티모 되게 그들의 스크나스가 그네 되게 진짜 하린 달랑한도 제 힐항해 사월 아르고진스킹 유거들 오카즈 유거래 바그르니스나 요임호 음뜻은 탁탁동 해 되게 다르게 잠진 호항해 사월 아르고진스킹 오카즈 근데 험블에 롭슨 다이젯 그냥 오킹 요네 타이징 호봉 되게다 하나 소문경 타이즈블로 들어가고 그때 들어오더니 들어 하랴스 람에 보아박때 간틀런데 왜슨 혼우되게 허브로 벌고 잡았게 람벌고 되게 사고 아르고진스킹 타이슨트라 하토 상가 오카즈라다가 되게 오타라가 은데세가 흔 같다고 임 어느 서호르다 깍따라 되게 만에 홍어리 지레 유거 흡수글 유거 흡수글 통콘에 요거더라 아무것더라 다사가 됐지 근데 자야박 수시 마슬 트레고 가디 다른동 헐득더라 어따사 이레임 그 자야박 와서 되다 수고되고 힘들 때에다 가르쳐임 그 자 헐득을데 되게 다른비 그 트렌드 없는 주도 연도 그도 통콘드스냐 트마운딩 트레고로 철롱 하라고 되었지 내가 요 아크 일데 철롱 탐마 에 아트냐 동 타용 가야 되고 가요 되게 비는 녀tten 블레고 제올레는 통코너리 하데레 발달라마 바이는 그데 흐르네다 상근 처레 시 한초레스 그것도 마운딩 이건 되게 마운데레 되게 또나와 서두고 형식 그것도 야물 또온 거 좋다서 가 그때 비 되게 있다 호 있다 허르츠가 요 도쇼다게 디레티야 왔습니다. 그런 거냐 돈 너무 못 걸어도 요 합다다는 거죠. 되게 들어 마운드들 들어 팀 바이 팀 들어 살롱 하라고지. 그래고 만에 한친 들어 능은 들라라 들친 들어 이고 오더라 한하다 든든 들어 다서게 뭐 들어 힐데레다 한 용바가 또는 요 그때 한 솔로스 그 힘을 대더라 앞dom에 후에는 유에는 게더라 나다 자한 되게 라스 콜야다 한 솔한 받대 가고 돼 아마네 신더더라 이 하토가 임테 하다 이 상가 갔다 되게 만에 남나시 가르쳤고 데레더라 동코너 되게 저갔다고 했지 인터마운더 문나 솔터 바이는 거 대더라 베르헛 마운드 베르헛 트렌드르세 만에 홍되게 나사의 흐데레나 자행아 아무것도 나사 보기렛 어느 이거들 우론에 또 단어때 도가를 흘려가고 살원람 할 알아겠대 들음내 작은 제노 알레 сылыңгың аймакта ыдымне сонсы чаткуй сонсолса интернетер сонстык это таныр долган алдыт долгахда 요 저는 다 하게만 나서 보질 그대로 문어시 볼터봐야 돼 한번 그래내게 윤도냐 어떻더라 프로코드 힘무대 테리토리 윤이야
된도고든 와다 가다는 얘기했 보고 저는 한번 그랬으니요 тамчиин юуэсээ урагшаа хотерэ ацол сэлэндүү mbэлүү тэгээд гэнэ тэгээд гэн урдан наанж гэж газар би манай хоосон танд нэг малын байдал хардаг би урд хоосо хараад тэрнээ суудсан ба танд тэр зүдийн юу голын зүдийн атак тэр дөргөдөн дорн байна зүдийн атак юу юу солонготой ордог танд зүдийн гол тэр олдор дээрний ихтэнжэр гэж яваави ихтэнжэр тэрмнэ юу ба манай хүн бодир хэдэрэ тэр урдасаа ярхэдэрэ дайн дээрхийн юу Николай давач мөдөвгал давстай харын дуггэд манай хүн уруудаг үгүдэ дайн дээрхи дайн дээрсигээд тамчиин юунээс тамчиин зон хамбын хүрээний мөргөлтэй зон дайн дээрсигээд уруудаг ана тавангууд чиний ихэнчний харын дуггэд уруудаг юм тэр чинь юу ба трен юун дасраа гэж тоолоход их тэр ахалдан хамбыг яхада тэрнийхээ гайхалтай юм тэр чинь өөрөө боо чажин юу юм их үлддэггүй агуу их тэр бонод шахалт гэж болтын тэр чинь зарим данын алж гарсан байгаагүй их хатуулан байсангүй үү трен дундара тэр дайн дээрсиг яхада улдагээ бөхдөө дайн дээрхийн юу хоосон тэр түүхот тууж байдаггүй үү үлгэршин юм Чингис хаан ошин хүүхнийг хулгайлж яваад зугдахад нэг сөрөгчин Чингис хаан урлаад дагаж хувцгол хурдад дагад намд жирээ юм гэж. Тэгдэн тэр хаанбда тэр хувцголын тэнд хус жирээд савших дээр хасар годорны дахан савшиж сада тэгэхэд тэр чинь тэр сөрөгчний өрий жирээд орох дээрээ өрий жирээд хавцгаа болчихоо юм гэж. Хавцгаа. Чулуун хавцгаа болчихоо юм гэж. Хүүхэн тэр юуны Чингис хааны хүүхэн тэр нөхрөө дагаж юу болцсон гэж тэр пишэр умай. Хавцгаа да болцсон юм гэж. Тэгээд тэр чинь Чингис хаан чинь гайхаад энэ чинь юу байна гэж. Намд дэлдэхгүй ямар юу байв гэж үзээд тэр яах дээрээ тэр Чингис хаанаас нюус тавч дээр өшөнхэй байдаг үүдээ тэр харизм гадар давталхангаа урдтай Чингис хаан ямар нэг уулан дээр гараад бүсээ тайлаад малгайгаа тайлаад өвдөг дээрээ суугаад цагаан өсгөн дээр сууж өвдөг дээрээ суугаад 3 хоног суугаа юм гэж. Тэр шин тэр жирнуттэй мөргөж суугаах нь тэр тутлаа гэж. Вот тренингээ тэр бас ямар юу болгонд хавцгай. Дайн дээрхийн хавцгай гэж би юм нөө. Чингис хаан тэгээд тэр тим юм болоход тэр өхний яваад тэр хүн нэг сөрөгч даян гэдэг нэртэй байгаа тэр хүн. Зогдод шат тэр хуширхэд Чингис хаан чорнда нэг савчих дээр хасарын нэлдахан гарах толсон юм гэж хэлдэг. Тэгээд үрiyat тэр чинь нөө Чингис хаан чинь амаргүй юм байгаа юм даа тэгэхэд. Үрiyat үрiyх дээр хавцгай болцсон юм гэж. Тэгээд хэнчин Чингис хаан чинь тэр бас тэр үлж өөр тэр шийхот юутэй бас хуш шадлалтай хүн байсан гадаа тэр битгаар тэр харайдныг тэгж хожимд давталсан юм гэж хэлээгүй үгтэй. Тэр юм чингээ тэр шинэ сууд үлжих дээрээ дайчин тэнгэр юм байна энэ байж байгаа гэж би алду хөчөв гэж Чингис хаан их уяраад энд түмэн жилд Монгол зоныг харж яваарэ юу хамгаалж яваарэ гэж юу хэмби болгословил гэнгүй. Тэгээд явсан юм гэж өдрөгөө.
Тэгдэнэ вот тренинге чаганаад тэгээд мөдөд зодиахад тэгээд гайхалтай байдیں۔ Мөн бүрээд хасгууд их олон байгаа үгтэй да. Бүрээд хасгуудын чинь юу нэ? Хасаг полкнууд байна. Манай сонгол полк, хатган полк, хасгууд полк гэж байгаа олон байгаа үгтэй. Тэгэхээр эднэршний хувьд энэ полкнууд чинь бүрээд хасаг полкнууд чинь юутэй байсан юм? Тог, наймаа полковой гэдэг. Тэгэхээр эднэршний тэр тогон дээр нь дунд нь балдан хам зуранхай дэргэдэн ашин танжир дэргэдэн цараа дайн дээр зуранхай байдаг юм. Дайчин тангэр гэж. Тэр хоёр дургтай тийм юунтэй тогноотой яддаг юм. Орон тэр наверши юу гэдэг үгтэй. Тогны тэр манай зүгэл төрнөө байхад тандамнаа тэр серп молот хинхэ байдаг байгаа да. Моношин юу тэр хоёртойшоо харанхай бүргэл чуу байна гүгдэ тийм үү? Русская символика. Юу знаменный юуны. Тэгээд манайхан чинь очор яддаг байгаа юм. Тэндэн тэр очор. И дорн тог дээр нь хоёр тэнжир зуранхай. Тэгээд тэр дан дээр гарах дээр нэг атак юу юм орох гэж хатна. Ламбага гүйлгэж гараад одон очроо байдэрэ гэж мосходог байсан юм. И адын тогчин чинь тугаа гэж бас ингэ цэхлээд тэр очроо та нарыг бүгдэд нь савсав гэдэг хатгах гэсэн юм. Тэр ачин тэнжирэг тэр дагуул явдэн ханё. Виктор Владимирович цагамнаа игэдэн дүүрхэтэй шорч байна. Вот. Тэгээд хамбын хүрээ тэгээд энэ нэг юу нэ. Нэг дүүртэн хилхэ ханаа харын дүггэд яадаг үгдээ тэ. Николай даваач мэдэн тэр дайн дээр хийсмнэ энэ шахуу нэг харын дүггэд. Одоны ахалдан хамбын яасан би тренд нэлийг хагахдаг хамба. Харын дүггэд мөн хонууд яадаг юу манай тавангуудад асаадна нэсинг харын дүггэд дөр. Тэр харын дүггэсний алибгээд асаад юу игээд гаддаг юм а. Одон манай нүүдэлчин барайдууд хуу шигэгэртэй суухдаарэ. Шигэгэр шүнэгэр тавихдаарэ ямар ч хаан ч бол тавихдаарэ тэр улам тэгэд тавьдаг байгаа үгдээ. Гурван чулуу өрх хүүхдэнгээ гэр бараатай болоход нь аав дийн ордээ тэр нэг чулуу авд ирээд эгэн хайрын тавьдаг. Тэгэхэд нь аавга тал нь нэг талд нь тавьдаг. Нагас тал нь нөгөө талд нь тавьдаг. Гурван чулуу тавиад тэр дээр нь тогоо тавиад тэр уламттай энэ болов гэж тийм аа да. Тэгэхэд нь тэр гал юу асахад чинь сүнийн цаг тийм аа. Өдөр дунд саруул байгаа юм аа. Сүний гал асахад чинь арын чин тэр том ардах чулуу чинь бүглүүд байна ханиа тэр юу сүйдэрлээ. Арын чин тэр хойтал галд ордоггүй. Юунд гэрэлд ордоггүй. Харанхай. Тэр чин тэгээд тэр харгашня. Тэндшний урдан тэр боо юмтэй хатмна тэндшний урдан тэгээд тэр юу гэдүүлээ виднаач боогм онгон юу юм чин тэнд таган хайдаг. Бодны чин дөрвөн дугаар гарын жил үрээ бодын чадантай болсон дээрээ мөн гонгорвамны тэнд таган хай байна гүгдээ. Гонгорвага тавхадэрэ тэбднстэр харын дүгэхдэрэ гаримтэйг тэр шинэриэд тэгээд атайхан тоолол тэр бол хатар харын дүгэштнэ. Дальше чин айлгонгүйгээр тэр харын дүгэх чинь бөө тэр гэдэг таримдан хашгад дисэлдэв. Би тренд юудаа айлгодог. Түүхэ мөтгөө болоод юу ч яг чарлсан ямар тоолох юм даа гэж. Зэ. Виктор Владимирович, одол танай хылсынэр игэдэн тамчин дасан тухайга хылхы болоосаа нэгж өдөр хүрхгүй. Тийм. Зэ тэгээд хожимы цагта өшөөч басыл эргэж энэ тухай хоорого үргэлжлүүлэхэд. Зэ тэгээд мөнө та нартаа сайн даа гэж хэлэлдэ. Виктор Владимирович. Тандаа их сайн. Орчинд тэгээд болтитнаа хамбанга хүрээний 280 жилийн ойндон
байыр хургый болтындытна солунлам хада мындай хургый Николай Давач танда их байырлы Байырла Виктор Владимирович. Хамаг хайни кусынып тандахан. Бит басып байырлы. Байырма танда их байыр хургый радио ФМ дере манарага гечи нагуи волочул солол дегет нагуи виннеге шагын жаатында их даса их нар гарсын чыңы бол жетик. Зая Виктор Владимирович сайында зая байырты тартагычкылы одал ушол ихер түүхэ абдарар дурың солол жыл байхетне танырта хусыныч. Зай хүндэт радио сонсогчид бидэн тарта сануул жвэнэж муно танай анхарылда увур зохэ нютагас Тамчиин дасанай жиндаг түүхэшэн Тамчиинга дасанай түүхэр иха сонирхадаг Бизьяев Виктор Владимировичтэй холво баревать.